Serang guys. Serang guys. Wis. Wih, mantap strike. Ini spotnya. Ada yang nyetrum guys. Serang, Pak. Terus. Menang. Mantap. Mantap guys. Lumayan guys. Lumayan guys, peribeteng. Strike wae. Spot walungan. Oh, lumayan. Mantap. Lanjutkan. Itu lauk naon? Ieu lauk pajo baung apa lundu ieu? Eta anakna baung. Anakna baung, lauk anakna baung lumayan. Oke. Mantap. Disorot tuh. Guys, memihlah guys. Strike wae yang peribeteng. Wih, mantap strike. Wih. Widih. Mantap. Strike. Kekok. Bang Jo, aduh kumaha sih ieu? Can narik-narik geuningan. Jomblo. Serang guys. Serang guys. Widih. Mantap. Strike. Lumayan. Mantap. Spot yang keren. Widih. Oke, kita lanjut lagi. Lanjutkan. Wis. Widih. Lumayan. Oh, tadi jangan gedeannya nya. Orang tadi. Gedean eta mah lumayan. Orang anak kekok. Mantap. Oke. Kare matil. Guys. Suaranya guys, kekok. Kekok, mantap. Wih, strike deui. Mantap. Ya, ikannya. Wih. Mantap.
Strike lagi. Baungna kumaha anak baung. Aduh. Nongkrong tuh, Mak. Anak baung. Baungna kumaha? Tuh, mantap. Mantap. Lanjutkan. Strike deh. Mantap. Jangan satu siap. Masih ikan yang sama, guys. Nongkrong. Lauk baung. Mantap. Strike. Guys. Wah, ieu mah bapana ya. Wih. Laukna eta? Anak baung. Kumaha baungna? Baung. Mantap. Strike. Ieu cuma namun karunya ngalamun wae. Seorang guys. Bule, guys. Cing wae. Bule, aduh ngorok, guys. Nongkrong nih guys. Lihat ngorok. Tuh, ngorok tuh. Iya lauk naon ieu nya? Bule kieu nya. Mantap, guys. Mantap. Oke, lanjutkan. Ikan bule guys, lauknya. Aduh, lumayan. Ada guys, tas kopi apa? Aduh. Kokek guys suaranya. Mantap, poek euy. Kilung, cacing waya. Kalau aya sukuan. Strike. Wih. Mantap. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke guys, kita akhiri mancingnya karena udah sore. Udah jam tengah 6. Kita akan pulang. Mantap. Serang, Mak. Ah, Terus. Benar. Mantap. mantap guys. Lumayan, Bisa, guys. Umi heula guys, peribeteng. Strike wae. Sekot walungan. Oh, lumayan. Mantap. Lanjutkan. Itu lauk naon? Ieu lauk Pajo, baung apa lundu ieu? Eta anakna bau.
Anak Nabaung, lauk anak Nabaung lumayan. Oke. Mantap. Ih, sorot tuh, sih. Guys, memiheula guys. Strike gua yang paling betul. Jika dulu pada lama.